Akhirnya guys, gitu ya guys. Kenapa baru? Karena bergudeng. Iya dong. Hasilnya guys. Lumayan baik guys. Besar di kamar tadi. Harus terima dulu.
Yes. Kamu? Oh, saya Korea. Mana sebentar? Ayaw, naiyak ka. Okay, asam lamar dia lagi loh. Aku ini. Coba di banding kan? Iya kan? Agar mandi tetap dari kali. Bos meram. Ini kan juga boleh diganti ke Asia di sini. Asia pakai pak. Iya guys. Nah, akan kita tombol guys. Lobsternya guys. Masukkan. Oke, guys, kita akan meracik bumbunya guys. Wih, disiramkan. Ini namanya guys ditombur. Lobster pun bisa ditombur guys. Dong, mamar dadak. Ini dia guys. Sama rame-rame guys. Oke guys. Oke, udah siap disajikan guys. Silahkan dinikmati. Kita tunggu sekitar 10 menit biar dinikmati. Thank you, terima kasih. Bumbunya guys. Oke. Coba ini ya. Garam betul. Baru guys. Apa sih garam betul sebenarnya apa? Oke guys. Mana dah? Oke guys, thank you for watching.